agsaha kadua ka mang pasungat hinaraniag nga itena jakun nga agliday tatakan dito'y sibay ay wen biyak ko sabay ta malinglingan jakma maipeksa kinaragsa inabaybayak at daak lang amang paspasunga panag sublim arpat di nakikarkararag ay wen biyak ko sabay tayin ka naragsa itin na minsan ka puso na ilibay kaput panubo kitibiyag anaparnuan ngemayat tinagari tinagpaaw tinaperdi tas tikaken siya klaeng tinay kari jakma maipeksa kinaragsa inabaybayag at taklang amang paspasunga panag sublim arpat tinakikarkararag ay wen biyak ko sabay tayin ka naragsa puso na ilibay kaput panubo kitibiyag anaparnuan ngemayat tinagari tinagpaaw tinaperdi tas dikaken siya klaeng tinay kari at dakan amasirwata itunggal sapa kadua ka mang pasungat kinaraniag nga itena jakun